Shubor nakashlem jong unongsan hima. Presiden Meghalaya Pradesh Congress Committee Ubak Vincent H. Pala ulaong kikertong kaseng kim kwa ban pinpau perthai than namar kitieng bayok kin sya thiet haswa ka election arajar arpulai. Ya kani Ubak Pala ulakran hakasngi play ka office kam jong ka Melim Assembly Youth Congress kapala pelong ha Melim madan yeng siem. Ubak Pala ulakam ru baki brio ne kiwe kiseng san perthai kilawan ban yakan du kikertong kaseng ban penbiet yaki da ka pisa makin wan penya so no bat ki. Presiden ke MPCC ulakam ru baki ni brio kilawan sya uru panya kendu. UMP ke Lok Sabha ula kamru batang kinong yanam kimi henry upat ba nong kersan udang dan bakaseng kongres. Ula ong bun nagi tu gi bapet nakaseng kilapun sya u bat dia tu baki syam jing e ban khot igi pat ba boron panya so sya gi wei pat kiseng san hima. Ukali du MPCC ula there o sarkar Meghalaya Democratic Alliance bagabun kam tang bandit bu mau nong rem bat pli Community and Rural Development Block haswa ke election. Ula ngam dan jing persya habaya day bat ka jinglet pli civil subdivisions bat Community and Rural Development Block namarkan penjan ni ki jing tray kam ko sarkar syaki pat ba hanray persya baki le shwa ke election. Ubak Pala ula ong bakila don ki jing ja hakipor baladep baki nong mikman kiba mikman kiram hadien bala pli ki district ne ki civil subdivision. Kaba nanni tila banyarap ya kasora nanni tila banyarap ya kamelim nanni tila banyarap ro penusla nanni tila banyarap ro ya kamoplang berkum tersoyong to gane office jong baro jong ki youth ki badon somai tristom hakane ke juk pemerintah bagi ya train ke politics ni ke business idon kam ki innovations idon kam ke technology idon kam ya ke jing pak kubar geling-geling ke office ke kam ha bagi ya menjawab bagi syong bagi pekat bagi perlu jimur hakanu berkom ni trilang tengah kermen bagi office kan long ke mentoy ya ke parti jongi amana ayai hajan keling ke ni ke state ke jongi haki hendro ki constituencies ki dunia orang ni nangam rojing kermen mending nawan support ranikor isar ranikor nganamut ba minum don brewe mending realize ba lagi lapet kini bisa jit hendri kenong jit kini nang skamba kini jit kini nang skamba te don bon orang nga pagkili ke kongres ketugas sidang don interest yang kinang yo as a lifestyle citizen nang diktor ka bor kan sebatai ni kerengkop bani tu ibu new sejak dan skin seorang cibek bermarket man meni nama ba persingai dengan ayong ba te la pun sipang lawan rutin si sipang lawan rutin si man ban beti kata ke idea jongki ban beti kata ke jistat jongki ke jinggon ke jongki kamtam man thomni ke candidate ki jongi namar balai ibu bon mentah ibu don kongres lada jantingil su NCI ibu don mentah kongres idon ki berpas ki MBA idon ki officers ki belalon kumpulan artian idon joint director jong soil nile resign nile election mentang idon wadini berlapas pastor ban masken lapas pastor iklim long pastor they train politics to suit kanker konkren ro they idon ro mentang ki doctorates ki babon the first time idon ki kena ki pass no MBA don pass in MBA ba Calcutta kumu candidate joni na lai kra ide MBA but ide na for IT but kumjoro ide pass na na iba ile po siram ide pass po Singapore ila le kalau hari jumpa pergi juni bela na pemain ide doctorate iba ile na po ramrai pro ide MBA na po Kerala belatring swa po di scientist Belengam kemudian nama rumah iba wana karol sro idon ki professor ki kam ki election idon ki bapas ke master behikaya po IT bahati ki kam ki election kini ka election au arjar fulai atrai ngam dan jika tetin langi don keset back haki jingsang jong ke jinglong presiden jonga barbor ngajuong ba seong ba kabale oble ke babasuda ting realize ba kadesisya na marba mentagi badona ka parti juni TDI kamtam ka election ke Banwan kade ka jing yakun namata
ke corruption leni ke government ke baham. Apa ini badan hangi bahasa pendukung siasa awak bahasa cibenta hangi recruitment bakar perlu bor ya mali perlu bor ya perlu bor ya ramasnong perlu bor ya ki ya council la perda kongres mantai badan hangi kongres datang di besar tu siapa kamta membuat kiri kesamlah dengan iwat kilong kini keberadaan tentang iwan berubah di kandidat di kilong kini baisi tentang telah apply lo iwan kita biang berbeda mana apa renikor i kandidat jongi kam Victoria bidang siwa award no presiden jong naka presiden jong dari India kamde go su bali award nomor ka service bayai ya ki paipa tapi ni bagi kandidat jongi kilong sisa akan di kabanwan kini ki aktian ki assets na mentaga general juni tingin de banar tatin naga sunset na po ari boy na try iba eden in agree lakum no baro sunset in don jingile ka ba itna ha po ari boy naga chiposit na po is kasils na try iba roni in agree lakum no south sunset idon ka chance man job hamne is kasils so bade ba roni lade hamoplang bat kum ta terte na West Kasils na kanyusip ngidon kumba sunset ngidon ka chance man job na itel na day hamairam mayroong ro ini bangsa skem sa job hi MSc job lai hajar tam tementay mal ile na kamsuk kat kunji jong na malaya prestom la ka day hanong stoy la day hamakarwat la ka day hapo ramrai patum tatater incline pa West Kasils hi na po city na kanyusip hapo city la day halakra lagade hapo nong tumai lagade hapo pentor lagade hamaulai patunta tanter incline pa organization jongi andre tanggawai ke begini mentang kamle low profile nimpat le bahara nama babale ba tang supene lawan tit namit mo wat ni ki kandidat ro lawan terwa bisa atre barani de lejan man gati ula gon di bawan ne kiblut ke bawan sebarani ngatip bat hanga presiden kidang bawan aingin le kumta ha ngenawa ciba bat skamru ngatip cruise giwan bat ciba ki kandidat juni giwan namar babale ba kitla ban organize kile cepat ba untre ban organize kitir ikidida juni kana bikin yo kartu gane banra ada itu ban job tem na iwan kitu badon po kongres mana kede ke ba kilami nangi ibanta labun ba funbian namkwa ban penjak orang long de sir ban organize ke eplat nambalai tigi ong mengkong tigi sio ba haftor ban nami tigi wan gibru baro ndalas ban organize yang ni tigi shuan haftor ban bimi ibi la pami palan reban elek chipi tigi treng dal bi kongres te to kasi dan I dan wo prok nang jar kerting ngapun kuno sar bilang dan te sukar la pues spa boleh tension tension namar boleh enjoy dan bani kongres la tikra banjok mentang demi the kongres yang suki leaders keyboard 60-70% keyboard leaders the keyboarders pat ki kerja namar boleh yang ba ni ka ban yadan lang bat ka kongres namar hakau kongres kajing sinchar kaba siosnai kajing sinchar kaba baro ngiran bentang re kajuk kaba bentang lade ke kam kontraktor itu si manikini dan iba prestoni dan air press conference yang kanlai hajar indus pak krur kiai hepok yudi isensan hepok yudi dan dipin tanya kecil family ngatrai kita kebesar kali kami cikai pak ini jika isensan keleng dari tang bentai kikat tu kali indus pak pelat kibeduk pelat ke society jungi kanam chong suk lada kadon gagap kebajur apa yang kiberuspa bat kibeduk ubeduk ru upah iban yobam teragi ruspa ki lemon teng balik ke ki Afrika balik ke ki keleng gamju chong suk mar kibeduk induk pelat kiberuspa pelat lade habihar lade hayupi lade keleng pin lada kaspa ayat tangsi berkatu kali kibru bikin seribu te marok kaci katu ke kongres ke sencar baru yo ke jinsuk hari India kami kali namar babel
kaspa kapersang ban spread salansa in beduk ia duklang dari ruspa lang te ngai mana kene bana long chairman jong ka monitoring committee ting nasu thumala ba habe khalya ngin la bangi kidon kamtam kalian ke education kami kalian ka pa bhag de negeri education re kene ki sansnam rosna menta ide last education kimna bangi kidon ki school ki ba tangoi guna rudan ki rohi kai kidon hari boy kadon ki school ki ba ki students kidon no ki kai dan konstitusi jong pi pe ba dan konstitusi jong pi ngan sai ke kating te hado kata jeki di school ke bejat na ekran keleng-keleng puni dia dan papai di school ladang ki education ki trot ladang ki dunah ke start ke tip joli ka bor trong the society ka bor ki jong ke jengru ka shong ha ke education ladang ki dunah ke education automatically ninam yo ke jingkoi tingkia ka bagian lam ki dunah education automatically ninam yo ka spa ka po ka bagian ki wei kin sawan susar ni shupini wat ye ka bagian te education ka badon kampa ka kwat ka kira ka badon kampa alawan keleng-keleng malai menutu sina kedok ki doktor singa kong ki pri PHC ki pri CHC ki pri hospital tangkan notification berkenan ki mau nong rempat labo aki yong ngai nanti apa clear pergi mentana do Februari labo manong rem ndai notification dan ke pos dan ki theater dan halom sinong alsin la inoperate ke jo ke blok la yo blok season apa halom sinong to kesi to ki ramashon yang sar kilai kanwan no malai yo kan sudan ke jingbu mau no re ki blok halom sinong last time ro so election mentar ro so election ni te kene ki jingle ke jingbu mau no rem te ke bagi so ke jing pli blok ke bagi so balen hak ke pli ki blok chwa election na kan no re pli ki blok in pli solution nama ke jing sicar ke jam chu pai ba ki pai ba su ndai su pe ki ba su pli pli chwa election te no mon no pi nga I hambo ke jaka la de ki pli solution le ki ai blok le ki ai di chwa election bon ki banren walaupun bukan di sini district Barowel bukan, Danggoro police station bukan, Alwar Sirman police block bukan, Nelang Kejoi masjid bukan, Bayo district Batum Tagar kan, Baroni lebih berat. Jadi kita police block rumah, jadi kita penting kita lagi kejor kan, tengin deh ban banyak, nama kita start ban ini. Na bor-bor ka ong ki ba ki kam start kinom tabot ki kam start ban ya kinom nong election na marbele ang hupta nga iba yengi ki nong ele kam tam ki politicians la bisar na kendo kapay ba ay ba bisar sa benin ini tapi na bam kata o nila bam he la di kata o nila bunta pindan sa samla le tem o ta bunta ha kumba edel berang samlah mah tapi iba kene kan cukup pemerintah ini kepolisian lah bisa nane kendo kata yang kiwe kita akan bisa reprengi dengan cukup paling rasa kata teknologi kepada mentah information bagi yok mentah natrai kibru kim tunasho dengan kelemah tertil ba kene ke office kalong kacing kerku ya kene area barok kowe area barok kowe idang bud ba buat nan ai tim kumba silap tengkan no betinyo pan ya tim di komputer tinyo pan penengkam ba kami office nantemen mam artetin re pai parami tim job iba asken ru job menta iba adren ru job menta ba pi kumba golong menta rei aga jok ko pa ndon ke job ka ba su job te ha interesting ada train batmen taksi na ngalong MP menta na break door to door mene kadang wan ning saw je mester iba krang news teng lawan hiling nga candidate ayu ne bati asli yo ma de kadang wan saw je mester te kalong mutang hak interest na long pin ring ale door to door mene door to door ki sa to ke je je pai ba tan ne konsulsi ro ka bali ki ale door to door Hibla bal tamu kali dia mula balik door to door, divide area, form unit prepare, let door to door bersatu
kapal di Jibril Konsultu di Jibril balik di non kami ke Kongres kamdon kaspa kapong lada kipaidwa ki melar bantin ban ong ban yelek dari election dan bisa aku menang teh record yang ba oh ni dan bisa ni oh ne tapi yang bisa te kon no barbari ban yelek nan ni wah ndo macam jadi itu non kam ibarani la election kan no se na fer jadi no te na try iba hamlet rogen report ba ada di election de jadi no dengan try ba Jingi berjintok. Jingi berjintok. Yang terakhir pak kedua kami ke jingi berjing senyap tu baik baik. Ke jingi berjing senyap kan berjok. Wat ong penyumbang bisa. Wat don kata ke jingi satu ke kongres kamdon bisa. Balik ke kongres kamdon bisa. Nama apa balik? Bah ke jingi sio jongki bah kini kita pet yang ke kongres kamdon bisa. Baik baik ke kongres. Anu ke konstitusi kongres sah aja buat kalau don deh. Don kam rabatin kataru kadeng aset si don ke parti joni hangno ko konstitusi la ni ong balik campaign balik kanvas kasuk pan pengit yang kinong tebut balik ke kongres pan sikwe parti kataru de aset joni tebal suong ba klaim bisa election dom long don kam education don kam ka knowledge ni don kam ke jenisnya tak don kam ba la dengila pembiang akademik election arpolai ki candidate ki pembiang but the voters kinam landan ke kongres ke JP ngakarmen bahkan di office kan long assets nan om na bakin pendon kambaklan yut jogi nunta ki belong responsible mom yut jogi belong responsible ado nunta di office yang buat sisi di sama jogi ki rekam ado siji ar je ting ngam i vei from there ni from care to office normally ki tristom but with but see ki tristom ke office but aying jongaro hado chibijia beje ki tristom biang iteta man biang ki kita ina ta ka parti jongi